Poštovani gledalci, dobar dan. Centralna tema današnje emisije je zdravlje žena, pa ćemo u klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije pokušati da od referentnih ljudi dobijemo odgovore na mnoga pitanja koja inače žene zanimaju, a nisu u prilici ili iz nekog straha i bojazni nisu u mogućnosti da postave lekarima. Pošto se nalazimo u glavnoj, praktično referentnoj ustanovi u Srbiji, reč je o klinici za akušerstvo i ginekologiju Kliničkog centra Srbije, klinici koja je osnovana davne 1923. godine, a od 1963. se nalazi upravo u ovoj zgradi. Dakle, u narednih pola sata imat ćete priliku da čujete savete i uputstva mnogih poznatih doktora i još jednom dobrodošli u emisiju Zdrav život, odnosno Vitasana. Gost današnje emisije je profesor dr. Andreja Glišić, načelnik Odeljenja za carski rez Kliničkog centra Srbije, tačnije Klinike za ginekologiju i akušerstvo. Jedno od pitanja koje je svakako zanimljivo i koje muči mnoge žene je odlazak ginekologu i, kako žene to često kažu, to nije prijatno. Kako to objašnjavate i šta ženama najviše smeta? Mogu da kažem da ne mislim da je odlazak ginekologu današnjim ženama posebno neprijatan, odnosno da je neprijatniji nego odlazak lekarima drugih specijalnosti, već sam mišljenja da svaka osoba danas koja se javlja lekaru ide sa određenom količinom brige i strepnje, koja je naravno povezana sa strahom od ishoda šta će lekar reći pacijentkinji, odnosno pacijentu. Mišljenja sam da današnje vreme je za mnoge žene vrlo u današnje vreme mnogim ženama je jasno da moraju da se brinu o sopstvenom zdravlju, a da je jedini način da pomognu sebi da redovno odlaze lekarima, ne samo ginekolozima, nego svih određenih specijalnosti u zavisnosti od, naravno, kvaliteta njihovog života, odnosno zdravlja. A koliko žene treba često da posećuju svog ginekologa? U našoj zemlji, odnosno u našim uslovima, može se reći da je odlazak ginekologa poželjan jednom u godini dana. Ukoliko se radi o zdravoj ženi koja nema određene faktore rizika, znači nema neka stanja koja povećavaju neke životne rizike, onda taj period može da bude i duži, odnosno može da traje, može to biti jednom u 2 godine, s tim da svakako ukoliko postoje određeni faktori rizika, ukoliko postoje neke hronične bolesti ili već dijagnostikovan problem, onda posete lekaru naravno moraju da budu i češće i o tome odlučuje lekar, odnosno ginekolog u svakom pojedinačnom slučaju. Međutim, kada je žena u drugom stanju, tačnije u trudnoći, koliko u tom periodu treba da posećuje ginekologa? Svaka trudnica bi trebala u toku graviditeta da ode kod ginekologa minimalno 5 puta. Naime, trebalo bi prvo, znači posle izostanka menstruacije da se javi svom ginekologu da bi se ustanovila, odnosno verifikovala trudnoća, odnosno da bi se ustanovilo da li se radi o normalnoj trudnoći ili se možda radi o nekoj patološkoj trudnoći ili ektopičnoj trudnoći.
A kasnije bi te posete trebale da budu izvedene u 12. odnosno između 10. i 14. nedelje trudnoće, zatim između 20. i 24. nedelje trudnoće, između 30. i 34. nedelje trudnoće i pred sam porođaj bi trebalo, znači, posetiti ginekologa najmanje još jedanput. Svakako, kada kažem da se radi od ovih 5 poseta, mislim na trudnice koje nemaju nikakve faktore rizika, koje nemaju nikakvo opterećenje vezano za nasleđe, vezano za neke hronične, porodične bolesti, ne samo žene, već i njenog supruga, odnosno budućeg oca, jer u bilo kom drugom slučaju, kada postoji, znači, neki stepen opterećenja, te posete, naravno, moraju da budu značajno češće. Ponekad mi pregledamo, odnosno kontrolišemo pacijentkinju i jednom nedeljno, a u situacijama kada je potreban kontinuiran nadzor, mi to, naravno, radimo svakodnevno, odnosno čak iz sata u sat, ukoliko je neophodno, ali u takvim slučajima, naravno, to se vrši posle hospitalizacije pacijentkinje. A da li u Srbiji trudnice jednostavno imaju svest o svemu tome o čemu ste govorili i da li su dovoljno edukovane da znaju kojim nekim ritmom treba da posećuju svog doktora? Moram da priznam da je u današnje vreme svest naših žena daleko viša nego prethodnih decenija i zaista sam svedok da je sve manje trudnica, odnosno gravidnih pacijentkinja koje ne odlaze redovno ginekologu. Ranije je bilo ponekad zaista često da pacijentkinja dođe čak samo na porođaj i da gotovo da uopšte i ne ode kod ginekologa za sve vreme trudnoće. Međutim, u današnje vreme zaista takve pacijentkinje su izuzetno retke i gotovo da se takve pacijentkinje i ne sreću u našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi. Mislim da su mediji i zaista sredstva javnog informisanja i na kraju, znači, internet umnogome doprineli da žene postanu svesne da moraju redovno odlaziti lekarima, odnosno ginekolozima i da je to jedini način da one tokom trudnoće i za vreme porođaja i kasnije budu potpuno bezbedne. Znači, ne samo one, već i njihova nerođena, odnosno rođena deca i svakako da je to veliki napredak načinjen u tom pogledu. Šta trudnice treba da znaju, odnosno koji su saveti koji prosto treba da, pored ovog što ste govorili, naravno, treba da im ukažu na njihovo ponašanje tokom trudnoće? Teško je dati neke generalne savete trudnicama. Mislim da ono što je najvažnije jeste da se upute svom ginekologu, znači čim menstruacija izostane, i da se posavetuju za neki režim života, odnosno rada u toku trudnoće. Postoje određena pravila i postoje određeni protokoli o tretmanu i praćenju pacijentkinja. Svakako da postoje saveti i postoje određeni protokoli, međutim, pristup svakoj trudnici treba da bude individualan i jednostavno savete treba davati
isključivo posebno svakoj pacijentkinji. Davanje nekih generalizovanih saveta može da zbuni pacijentkinje i da ih navede na možda pogrešno ponašanje. Šta znači održavati trudnoću i da li je to potrebno svakoj pacijentkinji? Održavati trudnoću pretpostavljam da znači redovno odlaziti ginekologu tokom graviditeta i pripremati se psihofizički za taj čin porođaja. Osnovno je da kod svake pacijentkinje treba da postoji neki određeni, mi kažemo, dijetsko-higijenski režim, znači života i rada. Pacijentkinja, odnosno trudnica, svakako u toku trudnoće treba da provodi određeno vreme u mirovanju, a što znači da redovno spava i da se odmara u toku dana. Dalje, znači, obroci treba da budu redovni, ne savetuje se preskakanje obroka i jednostavno, kratko možda rečeno, treba da se zdravo živi i da se svakako više odmara nego van trudnoće. Klasičan porođaj ili carski rez jedno je od pitanja koje je prosto ovim generacijama mlađim nametnuto, ili kako vi gledate na tu dilemu koja je postavljena na neki način u javnosti, a verovatno i u stručnoj javnosti, odnosno među lekarima? Ta dilema da li normalan porođaj ili carski rez, mislim da je možda više veštački nametnuta nego što postoje neki objektivni razlozi za to. Činjenica da je u poslednje vreme procenat carskih rezova veći nego ranije. Pre nekoliko decenija procenat carskih rezova je bio negde oko 10%. Kod nas ovde na klinici u poslednje vreme, i ne samo u našoj klinici, nego uopšte u većini bolnica u Srbiji, došlo je do povećanja incidence carskih rezova. Međutim, to povećanje nije toliko veliko koliko se možda o tome priča i mislim da je jednostavno posljedica praćenja nekih međunarodnih, odnosno svetskih trendova, tako da je svakako to u skladu sa internacionalnom doktrinom akušerstva i mislim da mi ni po čemu nismo različiti u odnosu na Evropu, odnosno svet. Hoću da kažem da jednostavno odluka o tome da li će se žena poroditi normalno ili carskim rezom jeste potpuno individualna i zavisi od svake pacijentkinje i jednostavno, odnosno ploda, i jednostavno mi ne možemo da kažemo da li je bolje porađati se normalno ili carskim rezom, zato što je pojedinim ženama to nepotrebno, a u pojedinim situacijama carski rez spašava i majku i dete. Što znači da odluka o tome se donosi u svakom pojedinačnom slučaju i jednostavno neki generalni, odnosno opšti savet jednostavno ne može se dati. Kako ocenjujete uslove u kojima se žene danas porađaju? Uslovi za porođaj danas, mogu da kažem ovde kod nas na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, su danas zaista značajno bolji nego što su bili prethodnih decenija. Mi imamo zaista obučen kadar, imamo savremenu opremu, imamo apsolutno evropske i svetske uslove u porodilištu da jednostavno zbrinemo svaku trudnicu i da svakoj ženi obezbedimo bezbedan porođaj. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.
A sada prelazimo na najnovije vesti iz medicine, pa da ih čujemo. Svaka osoba starija od 40 godina trebala bi da povremeno obavi analizu krvi, kako bi saznali da li su određeni parametri u normalnim granicama. Ako je bilo koji od faktora rizika povišen, postoji terapija za njihovo snižavanje. Posebno je značajna veličina holesterola HDL i LDL, naročito veličina lošeg holesterola. Kada su vrednosti LDL, lošeg holesterola u krvi, suviše visoke, on se lepi za zidove krvnih sudova i ugrađuje u aterosklerotski plak, što dovodi do njihovog sužavanja i otvrdnjavanja njihovih zidova. Ako se krvni sudovi previše suze, snabdevanje krvlju postaje otežano i povećava se krvni pritisak. Ukoliko se deo plaka otkine, nastaje tromb koji počinje da slobodno pluta krvlju. Ako tromb dospe u krvni sud koji je uži od njegovog prečnika, može da ga začepi i tada prestaje protok krvi u tom delu tkiva. Kada dođe do začepljenja u srcu, nastaje infarkt srčanog mišića, a kada se ono dogodi u mozgu, nastaje moždani udar. Evo i statistike koja opominje. 25.000 ljudi u Srbiji godišnje doživi moždani udar, u narodu nazvan šlog. 24 osobe svakog dana umru od šloga u našoj zemlji. 30% su veće šanse za potpuni oporavak ako se bolest otkrije na vreme. 46% moždanih udara se dešava u dobi između 45. i 69. godine. Evo i kako prepoznati nagoveštaje šloga. Ako se javi slabost motornih funkcija ili utrnutost jedne polovine lica ili tela, iznenadna pojava vrtoglavice, nemogućnost hodanja i stajanja, nagon na povraćanje ili povraćanje koje se pogoršava sa promenom položaja glave i tela ili posle fizičkog napora, nagle pojave glavobolje koje počinje najčešće u potiljačnom delu, dugotrajno štucanje, otežano izgovaranje pojedinih reči, nemogućnost govora ili nerazumevanje tuđeg govora, poremećaj vida, pojava duplih slika, potpuni gubitak vida na jednom ili oba oka, suženja vidnog polja. Ukoliko vam se nešto od toga događa, hitno potražite pomoć lekara. Elektronske cigarete nisu toliko bezopasne kako ih marketinški stručnjaci najčešće predstavljaju javnosti. Naučnici su u najnovijoj studiji sprovedenoj u Sjedinjenim Američkim Državama utvrdili da su ćelije koje su izložene isparenjima nikotina podložne većim oštećenjima ili čak umiranju nego one koje su bile izložene vrstama isparenja bez nikotina. Univerzitet Rochester je otkrio da pare iz aroma aerosola elektronskih cigareta mogu da prenesu slobodne radikale, teške metale i izazovu zapaljenja plućnog tkiva. Takođe, Norveški institut za javno zdravlje zaključio je da pošto elektronske cigarete prenose istu količinu nikotina kao i obične cigarete, mogu se očekivati i isti štetni efekti. Ipak priznali su da su rizici znatno niži od onih koji izazivaju prave cigarete. Sedamdesetih godina je bio hipi pokret i tada su seksualne slobode dobile na značaju. Povećanje seksualnih sloboda nesmanjenim intenzitetom ide i do današnjeg dana. Loša konotacija povećanja seksualnih sloboda jeste povećanje broja seksualno transmisivnih bolesti, odnosno broja pacijenata kako u muškoj, tako i u ženskoj populaciji. Što se tiče urološke patologije, značajan procenat. Ima jedna mala anegdota koju treba pomenuti, zapravo koja je dobra ilustracija prisustva bolesti u mladoj populaciji. Kod 20-ak studenta istog fakulteta urađena je analiza na najčešće seksualno transmisivne mikroorganizme, a to su Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis i Ureaplasma uraliticum. I od tih 20 mladića i devojaka koji su učili zajedno
izlazili zajedno i tako dalje, kod njih 16 je jedna od bakterija bila pozitivna. Komentari nisu potrebni na to, svako razume o čemu se radi. Znači, izuzetno velika prisustvo mikroorganizama koji u tom trenutku života i kod muškaraca i kod žena tih mladih ljudi ne daju nikakvu posebnu kliničku sliku i u tom trenutku i nema nekih posebnih posledica. U kasnijem životnom periodu njihov uticaj na fertilnost i na ostvarivanje potomstva kod parova dovodi se u pitanje baš zbog toga jer ti mikroorganizmi su vrlo često uzročnici muškog steriliteta, a kod ženske populacije vrlo česti uzročnici spontanih pobačaja u prvom trimestru trudnoće. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga da se zna i da se stalno mora mladim generacijama to ponavljati. Moraju biti obazrivi. Niko njima ne suprimira njihove slobode. Ali se mora voditi računa o budućnosti, jer neki put sekvele mogu biti tako ubedljive da mi ne možemo da ih izlečimo i da ih promenimo. A potomstvo kao neka centralna ideja svih parova i svih bračnih zajednica je nešto što treba pokušati ostvariti. Veliki su problemi, pa kad dodate tu i podatak da svaki drugi do treći par u Republici Srbiji ima problema sa ostvarivanjem potomstva, sve to zajedno podrazumeva jedan veliki broj pacijenata. Adekvatno lečenje od strane ginekologa, urologa, dermatovenerologa, pa i lekara, specijaliste opšte medicine, u mnogome će poboljšati zdravlje tih ljudi i omogućiti im da budu spremni za ostvarivanje potomstva u jednom određenom trenutku života. Naš jezik može biti dobar indikator našeg zdravlja. Jezik se sastoji od grupe mišića koji nam omogućavaju da jedemo i da govorimo. Bogat je krvnim sudovima i njegova boja može da otkrije stanje organizma. Zato ga svakog jutra pažljivo osmotrite. Ako prirodno ružičasta boja jezika odjednom postane svetlo-crvena, to može ukazivati na manjak vitamina B12. Taj vitamin nužan za crvena krvna zrnca koja organizam hrane kiseonikom, pa njegov nedostatak može doneti neurološke probleme i demenciju. Upravo zbog toga se preporučuju namirnice bogate vitaminom B, kao što su meso, tunjevina, losos i mlečni proizvodi koji će zadovoljiti dnevne potrebe. Bela boja jezika može upućivati na gljivičnu infekciju kandidom. Reč je o ograničenoj pigmentaciji koja se najčešće javlja na rukama, stopalima, licu i jeziku. Infekcija kandidom najčešće je posledica dužeg uzimanja antibiotika, ali javlja se i zbog pada imuniteta. Jezik najčešće požuti od napitka kao što je kafa, ali može biti i posljedica loše higijene kao i žgaravice. Žuta boja može ukazivati na infekciju u organizmu. Tamno ljubičasta boja jezika može biti znak loše cirkulacije i visokog nivoa holesterola u krvi. Najčešće je posljedica loše prehrane i manjka vežbanja, a kao posljedica loše cirkulacije javlja se depresija i nedostatak energije. Generalno trovanje hranom uzrokuje neku kombinaciju mučnine, povraćanja i proliva. Nakon uzimanja pokvarene hrane pojavljuju se grčevi u stomaku, dijareja i povraćanje koje može da počne već za 1 sat u slučaju stafilokoknog trovanja, a čak i nakon 10 dana u slučaju trovanja kampilobakterijom. U slučaju parazitskih infekcija kao što je džardija, simptomi mogu da traju od 1 dana do nekoliko meseci ili duže, u zavisnosti od vrste infekcije. U slučaju da posumnjate da imate trovanje hranom, zapitajte se. Ima li znakova dehidracije kao što su suva usta, smanjeno mokrenje, vrtoglavice ili utonulost očiju?
Svaki proliv u novorođenčeta koji traje duže od 2 dana je opasan i dramatičan i to znaju sve majke. Ide sa bolom u stomaku ili povraćanjem temperaturom, crnim ili krvavim stolicama. U svim tim situacijama zatražite savet i pomoć lekara. Za zdrav život važno je i da se zdravo hranite. U dnevnom obroku važno je imati kuvana jela, a posebno supe i čorbe. Na taj način povećat ćete i unos vode u organizam, jer podsjećamo, dnevne potrebe su oko 2 litra. Prilikom izbora supe i čorbe izbegavajte supe iz kesice koje sadrže dosta soli. Najbolje napravite sami supu ili potaž od povrća kao što su šargarepe, celer, brokoli, luk, krompir, bundeva i sl. Na taj način ćete uneti mnoštvo vitamina i minerala kao i dijetetskih vlakana. Za dodatni unos nutrijenata, supi od povrća po vašem izboru dodajte začine kao što su biber i kurukuma, đumbir, beli luk, bosiljak ili peršun, kojima se takođe pripisuju i antikancerogena i antivirusna svojstva. I to bi bilo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Zdrav život, odnosno Vitasana. Oni koji žele da se obaveste i da nešto više čuju o temama o kojima smo govorili, mogu to da urade i na kanalu YouTube-a, odnosno da ukucaju Zdrav život Vitasana i bit će im izlistane sve dosadašnje urađene emisije, pa mogu da se osvrnu i na neke teme i probleme koji su ranije obrađivani. Još jednom to bi bilo sve, hvala vam na pažnji i do nekog narednog viđenja, odnosno do naredne emisije. Budite zdravi, Vitasana.